Good day everyone and welcome to Math Tuto channel! So, before ta mo adto sa ato ang video tutorial karon nga pagahimo no, flex lang nato ang katong mga nag-post sa ilang mga output dito sa comment section sa mga video tutorials nga ato ang gibuhat. So, first we have Ma'am Maricar Durante Miano Balingit. So, she posted the work of her daughter, a grade 1 pupil. Oh, see? Kaya na niya nga mag-add og multi-digit numbers. Yay! Good job, Mami Maricar! Next we have Miss Eileen Pael dito sa tricks in multiplying bigger numbers by 11. And we also have Miss Anisa Villacuatro Siblag. And Miss Bernabe Alvarez Costanilla. And we also have Ma'am Hel Borlag, LPT, so meaning a licensed professional teacher. So, kung wala ko na sayop, this is Ma'am Helen, a graduate from the College of Education. Kung wala lang ko na sayop, no? So, thank you guys for supporting the extension program of the College of Education. So, karon ang video tutorial nga itong paghahimuon, hamubo lang, no? Magahisgot lang ta sa basic pero importante kaayo nga concept sa mathematics. So, tungod kasi ang pagka-basic usahay malimta na sa uban, no? So, this is very important. Sa uban, siguro, sa mga estudyante nato, college or high school, this is just a review na lang, no? Pero sa atong mga beginners nga nag-explore pa lang sa 4 fundamental operations in mathematics, so I hope this will help you guys. So, let us consider this mathematical expression. So, we have 6 plus 9 divided by 3 plus 15 minus 2 times 10. So, as you can see, the 4 fundamental operations nagkuyog. So, we have addition, subtraction, multiplication, and division. Now, what will happen if these 4 fundamental operations will go together in one mathematical sentence? So, basically, ang pagkabuhatan sa itong estudyante, commonly, mo na ilang ginabuhat, no? So, we have 6 plus 9, that is equal to 15. Mental calculation, divided by 3, that is equal to 5, plus 50, that is equal to 20, minus 2, that is equal to 18 times 10. So, mayingon dayog, that is equal to 180. Pero ang pangutana, 180 nga ba, no? Oh, wrong! Bakit wrong si 180? Bakit mali? So, today's video tutorial, we will discuss or we will review the concept of PEMDAS. So, what is PEMDAS? So, we have PEMDAS. Also, may si PEMDAS. So, PEMDAS simply stands for P for parentheses, denoted by, okay, that one. E for exponent. M for multiplication, D for division, A for addition, and S for subtraction. Now, ang PEMDAS, hindi na siya basta-basta nga abbreviation, aning unom ka terms. This is also a rule and an order when you do the process sa diha nga mag-simplify ka og isa ka mathematical expression or equation. So, unsay but pasabot ani nga rule, no? So, in simplifying mathematical expression, imong unahon pag-solve ang naa sa sulod sa parentheses. Okay, again, P, no? So, kani order man, no? So, we have P. Unahon na to ang nasa sulod sa parentheses. So, next is E. So, isunod na to ang katong mga numbers or expression nga naay exponent. And then we have multiplication and division. Now, in multiplication and division, atong hunahon-naon nga kung unsa ang nauna og sulat dito nga side, maoy unahon na to pag-process. And then we have addition and subtraction na. Again, no, sa akong giingon ganina, in multiplication and division, importante kayo, no, nga, atong ibutang sa atong hunana, though sa PEMDAS nga abbreviation, una man si multiplication, pero dito na sa reality, sa mathematical expression lang, tawag na to kung unsa ang nauna pagsulat, multiplication ba or division. Now, kung una ang multiplication ni appear, kaysa ni division sign, so you multiply first before you divide. Pero kung una ang division sign, iha ang multiplication sign, you divide first before you multiply. Okay, let's have this example, no? 8 divided by 2 times 3. So, what will happen kung mabali, no? So, tungod kay lagi, PEMDAS, una ang multiplication. So, unsay mahitabo kung unahon na to og multiply. So, we have 2 times 3. So, ato ning unahon, taraw, no? So, that is equal to 6. So, you have now 8 divided by 6. So, to reduce this one, you have 4/3. Okay?
So, unsa mo pa mahitabo kung unahon na to pag-divide, iha ta mag-multiply. Kay una man ang division sign, iha ang multiplication sign. So, ingon ani. So, you have 8 divided by 2. 8 divided by 2 is 4. So, you have now 4 times 3. 4 times 3 is equal to 12. See, dako kayo og diferensya and 12 is the correct answer. So, 4 thirds murag layo ra kay diferensya, di ba? So, ingon ana ka importante nga ato ang hinumduman ang order, no? Sa mathematical operation. Okay, so let us consider this expression. We have 6 plus 9 divided by 3 plus 15 minus 2 times 10. O, ganina kay wrong man eh, no? So, base dito sa rule ni PEMDAS, unahon na to ang parenthesis. Wala man tayo parenthesis, so wala tayo buhaton, no? And then, wala po yung exponent, right? So, dito ta mo diretso sa fundamental operations because as you can see, na addition, na division, na subtraction, na multiplication. So, according to the rule of PEMDAS, atong unahon ang mag-una ta sa multiplication. Ang una nakabutang diha kay division sign man, you have 9 divided by 3. So, we divide first before we multiply. So, ang multiplication na address sa tumoy, no? We have 2 times 10. So, what is 9 divided by 3? That is just equal to 3. Okay? 2 times 10, that is just equal to 20. Now, our new mathematical expression can be written as 6 plus 3 plus 15 minus 20. So, as you can see, duha na lang ka-operation, addition, and subtraction na lang. So, pwede na natin siya ganiron ang proseso. 6 plus 3 is equal to 9 plus 15, that is equal to 24 minus 20, that is equal to 4. Okay, 4. Yay! So, let us have this example. Medyo daghan-daghan na, o lapad-lapad na siya. So, PEMDAS, atong unahon ang naay parenthesis. So, naay parenthesis, no? So, daghan siyang parenthesis. Atong unahon ang pinakasulod pag yun nga parenthesis. So, in here, ang pinakasulod is you have 3 times 4 squared. Okay, kana, no? And take note, sulod ani nga parenthesis, natay exponent ka ng na 4 squared diha, diba? Okay? So, what is 4 squared? That is just equal to 16. Okay, 4 times 4 man. So, you have now 3 times 16 and that is just equal to 48. Now, next nga na parenthesis. Okay, we also have 2 times 6. What is 2 times 6? 12. Very good. Now, next, dito ta sa atong exponent, no? Nato exponent, right? We have 2 cube. What is 2 cube? So, you multiply 2 3 times. So, you have 2 times 2, 4 times 2. That is just equal to 8. So, our mathematical expression can be written as simply as 8 plus 48 minus 7. Okay, you have 12 divided by 4. So, naapa kay division sign. Kanang slash there. That is division sign man. So, ato sa ning i-divide, no? So, copying the other number. So, you have now 8 plus 48 minus 7 minus 3. So, you have 8 plus 48 minus 7 minus 3. Duha naman lang ka-operation ang involved. So, pwede na ito ganiran. 8 plus 48, that is equal to 56 minus 7, that is equal to 49 minus 3. So, you have 46. Yay! Correct. Okay, so let us have this one. Negative 2 times the square of the quantity of the product of negative 3 and 2 minus the square of negative 3. Murag tang twister na. Anyway. Okay, ato ganahan ang sasalad, right? Okay, we have this. Negative 3 times 2 within sa parenthesis. So, that is negative 6. And then, you copy the square sign. So, inanin na rin itong expression, no? So, you have negative 2 times 36 minus 9. Ang pangutan na asa gikan si 36? Of course, ni negative 6 squared. Negative 6 times negative 6 is equal to 36. Asa man gikan si 9? 9 gikan diri ni negative 3 squared. Negative 3 times negative 3 is equal to positive 9. Okay? And then, napatay multiplication. So, we will multiply first, no? So, you have negative 2 times 36. That is equal to negative 72 minus 9. What is negative 72 minus 9? You have negative 81. Yay! So, inanara ka sa yun ang PEMDAS, no? Dali rin unta siya. Pero sa ako nang ginaingon ganina nga, sa iyang ka-basic, mo ano po ato noong malimtan. Diba? So, posible nga maingon mo nga nang ako pa mang labad-labaron, akong brain cells maghuna-huna ng PEMDAS, nga kung mo take og exam, na may calculator. Of course, for engineering board examination, ay mga calculator. And I don't know if tinuod ba nga pag BEd na karon sa LET, bawal na ang calculator. Pero sa una, pwede mo gamit o calculator basta non-programmable scientific calculator. So, pero naapoy uban nga mga board examinations or mga examinations nga dili mo gamit o calculator. Like sa civil service exam, na?
basic ra ang math sa civil service, kaya ra gali nato sulbaron og tinamban style lang. Pero sa ihang pagka-basic nga nung daghan pa man gyud ang mahagbong, no? So tungod kay ang pinakasayon ra unta nga proseso mooy kasagarang malimtan na usahay kay mo take man gyud civil service kay para makakatag eligibility. So atong ibutang sa atong hunahuna nga dili lang kay kaning math para lang diha, no? Ang mathematics involved ni sa adlaw-adlaw nato nga panginabuhi. And sa mathematics dili ka kinahanglan nga mag-memorize, no? Kinahanglan sa math imo ang i-engage ang imo ang kaugalingon. Kasi engage ang imong kaugalingon, ihatag nimo imong height, ihatag nimo imong emotion, ihatag nimo ang imong time. Ang mathematics mura po nig relasyon, no? Dili mag-work ang relationship kung taman lang ka sa imagination ra tanan dili ra nimo ibutang sa imong ulo, huna-huna ra ka pirmi purla kay buhat, no? So ina na pod ang math, dili lang kay ibutang ra mo sa imong utok nga anaon siya imong lantaon, anaon siya anaon niya, wala kay buhaton. So dili gihapon siya mag-work. At the end of the day pagtagaan ka og problem, uy, ang example ni Ma'am X, diri kay himong y, na diri ka kabalo mo answer, kay lahi nagdagoy ang gihatag. So ina na, no? So kinahanglan mo coordinate si brain og si kamot. So unsa may buhaton, kung naa kay tun-an, kinahanglan nga i-involve nimo imong kamot og sulat para mosulod gyud na sa imong alin patakan, no? So coordination aning duha. The same with the relationship, dili pwedeng isa ra moy mag-work, nya isa dawat limpyo lang, no? So dili na mag-last long. Kinahanglan kamong duha will work together. So this is here, involve nimo ang imong physical, involved nimo ang imong mental, and for sure dali ra nimo ma-appreciate og dali ra ma-in love ra gyud ka sa mathematics. Okay, so let's practice. So narantay duha ka problem ato gi-post, and please comment your work below dito sa comment section. Malipay gyud kay may nga makita namo ang progress sa amuhang mga estudyante or sa katong maski dili mga estudyante pero gusto lang nga mag-review, no? Gusto lang nga makakat-on pag-usab. Okay, so we have, okay, simplify the following. Si simplify the following, imuhang isolve ang given mathematical expression as much as possible, usa lang ka term ang imuhang answer. That is the simplest form, if possible, no? So, okay, kamo na ibasa na, pwede ninyo picturean para inyong ma-answeran og tarang. Second one, we have this expression. Okay, so I hope that you learned something today. So I'll see you on our next video tutorial. God bless, keep safe, happy learning everyone!